Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika Ibiyaga Bigari. Turebera hamwe akantu ku kandi. Munyemerere twibande cyane ku bakuru ari kuvugwa cyane mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Igikuba cyacitse abavandimwe uko M23 yaba yadivansinze kuri uriya mujyi bukomeje gutumbagira mu baturage. Imitima yabo yahagaze ikikango muri bo. Ni cyose ibitangajwe na Gaspari Baratuza uyu umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi byanze gukura abantu mu rujijo. Naka Kanya baracyakeneye ibisobanuro birambuye kwiturika ry'ibisasu biremereye n'ibyoroheje byumvikanye muri uriya mujyi biracyateye ubwoba cyane abaturage bahariya. Bamwe batangiye kugenda bazinga utwangushye bahunga bavuga bati duhungisha amagara dushaka aho umutekano wakwizerwa cyangwa se aho umutekano uri, kubera ko aho duherereye ibintu byakomeye cyane. Ahi Bujumbura mu Burundi turavayo tugaruke muri Nokivu. Ibice bitandukanye bya Nokivu muri teritwari ya Masisi birumvikana abarwanyi ba M23 bongeye kubyigarurira ndetse no kwandika amateka akomeye ku mirongo y'urugamba babaje cyane coalition. Reka turebera hamwe ibibaye muri Masisi by'umwihariko ahangaha muri mu gace Kanya amaboko ya mbere. Ahangaha biravugwa neza ku duce twinshi twafashwe ndetse ibitwaro byinshi byafashwe, abazerendo n'aba FRDC benshi bishwe. Reka inkuru tuyigarukeho nayo nyibabwireho 5 tunyarukire muri axe za Karembe ni muri teritwari ya Warikare mu nkengero za Masisi gato ahangaha na Kalonge. Ibintu birakomeye cyane, biravugwa neza ko abaturage bahanga kuva 29 ubwo byari ku cyumweru bari mu marira ndetse n'amajune. Bikavugwa neza ko rero batazuza bahoza bitewe n'ibiri kuberayo. Mbabwiraho 5 ku kandi. Imasisi ibintu biri kuberayo biri kugira ingaruka cyane kuri Warikare, iberi Warikare nawe bikagira ingaruka cyane kuri Masisi. Ndaje mbabwire rero ibyari byo muri amakuru 5 kuri 5. Turanyarukira ahitwa Irubero babwira ibyaho. Tumanuke muri Kivu y'Amajyepfo turebere hamwe ibiri kuvugwa Imulenge mu misozi ya Minembwe hariya muri teritwari ya Fizi tubifi muzini muzingo. Tugaruke Irubero turebere hamwe ibivugwayo ndudushe bivuga ko M23 yigaruriye. Tugaruke mu bice bitandukanye bya Shabunda havugwa amarira mu bazalendo ndetse n'aba FARDC nyuma yo kwesurana bikomeye. Aba nabo ntibashimwa kabiri mu bufatanye bwabo bahanganyemo na M23 bongeye kwesurana rero mu buryo budasanzwe 5 kuri 5. Ikindi tuza kubabwiraho ni ubufasha ubufaransa bwakomeje bw'igisirikare cya Congo. Bivugwa neza ko rwose byamaze kuba confirmed, hagaragaye igihamya cy'uko ubufaransa buri ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Hanyuma turebera hamwe n'ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemejwe mu buryo budasubirwaho ko zigiye guha igisirikare cya Congo. Nyuma yo gusanga Congo yarubashye icyitwa amasezerano ya Washington asaba ibihugu bitandukanye kudakoresha abana mu gisirikare bitewe mu by'ukuri nuko ari ikintu Amerika igomba kuba yarinda, ngo n'amasezerano akomeye cyane rero agomba kuba yubahwa ndetse Kinshasa akomeza kuyubahiriza igakomeza kugenda yoherezwa ihabwa n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Bikavugwa neza rero ko hazagenda haskosorwa uko Kinshasa ibyitwaramo yigirete yubahiriza ibyiri tegeko ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Turashe tubikomozeho rero turebera hamwe n'ibyatangajwe na President Tshisekedi ubwo yaganiraga n'abatuye Kwilu ndetse n'abatwari gakondo bo muri Kwilu yizeza ibitangaza abaturage b'Abanyekongo. 5 kuri 5 rero bikomeye cyane mu buryo budasanzwe. Turaje tubigarukeho. Hanyuma rero ndaje mbabwire byinshi ku mutwe wa FDLR ugizwe hani n'abasize baye ku Rwanda. Uri wazitese ubu FDLR igeze he kwikirenswa na benshi ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa avuga ko itagihari ko abaharara abasaza ba kera batagifita agategeko kuseta kurasa imigeri. Reka tubivugeho turebera hamwe abayobozi aho bari, amateka yabo muri rusange n'imigambi mibisha iri mu nda yabo birumvikana, dore ko bashaka ngo gutera u Rwanda mu buryo budasanzwe bagakuraho ubutegetsi buriho. Muri inkuru rero turebera hamwe akari mu nda ya FDLR n'impamvu atari umutwe wo gukerensa. Tubigarukeho tubive imuzini muzingo. 5 ku kandi nongeye kubibutsa ko byoroshye cyane. Icyo mbasaba no gukomeza kubana natwe, ariko biranoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone. Ibyo byonyine bikoze nta kindi ubusabwa, ubugomba kubiduharira tukabyikorera. Iyo ushyize udutima muri comment nyaboneka binyere ku rukundo arashaka udutima muri comment tubikore nkabikorera kugira ngo duhite mu by'ukuri urukundo ruganze nyaboneka. Hanyuma reka duhere
reka mbere ko nerekeza i Bujumbura mbanze babwire nyuma y'ibyatangajwe n'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo ku bitero byagabwe na coalition ndetse na drone z'igisirikare cya Congo muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ku munsi w'ejo coalition yagize itya igaba ibitero dabani hasi ku butaka no hejuru mu kirere. Amasaha ya mbere ya saa sita mu masaha y'igitondo birumvikana. Ku munsi w'ejo kwa kabiri byari tariki 31 Werurwe, M23 yasohoye itangazo twarigarutseho rivuga ko FARDC, FDLR, imitwe y'abazarero n'abacancuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ubwo birumvikana n'abanyangora ntibabura ryatangije ibitero karahutaka kandi bihuriweho ku mirongo yose y'urugamba rigamije nkana ahantu hatuwe cyane rikoresheje imbunda ziremereye z'amariterari n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone ku mirongo ya Minembwe. Iri huriro rero kandi ryibasiye bikomeye ahitwa Midugudu ya Rugezi, ahitwa Kalingi, Gakenge ndetse na Bidego. Kugeza ubu rero bikavugwa neza ko abasivile bari mu bwoba budasanzwe, ntabwo hamenyekanye niba hari abishwe n'ibyo bitero ariko byari byacitse. Ku mirongo ya Karehe naho utibagiwe ko ku munsi wo kwa mbere muri teritwari ya Karehe coalition yari yagabye ibitero bihitana abaturage 7 ndetse binakomeretsa abarenga 20 muri axe nahoze niba nibuka neza muri axe zitwa ngo ni Shanji. Ahantu ubwoba ni bwose mu baturage n'amagingaya nyuma y'ibyabaye bikozwe ku wa mbere na coalition. Ikarehe bongeye gusubyamo izi ngabo zongeye kugaba ibitero bikomeye umudugudu wa Lumbishi, naho uw'ingenzi cyane muri Karehe zanongera ibikorwa byazo mu buryo bugaragaza ko intambara ishobora kwaguka muri no teritwari ya Warikare. Ku murongo wa Rubelo imidugudu ya Kabesebe ni Kabesebese ndetse na Mutondi. Iyi Mutondi nari mu duce M23 yarirutse kurekura nayo yagabweho ibitero bikomeye cyane mu rwego rwo gusubiza cyangwa se guca intege coalition M23, ariko ibitero bya coalition M23 yabyamaganiye kure ndetse nemeza ko igomba guharanira ko abaturage babaho mu mutuzo. Ibishobora kugaragaza gukurura intambara hagati y'impande zombi n'abakoalisiyo ikomeje guprovoka M23. Uyu mutwe nawe uravuga ko utazabyihanganira naka na gato. Ubwo rero ibyavugiwe cyangwa se ibyakorewe mu mihana yahariye mu Minembwe nyuma y'ibitero bya FARDC n'ingabo z'u Burundi, nagira mubwira ko ibyo byavugutiwe umuti n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Bikavugwa neza ko ibyo bitero rwose byagabwe ku munsi w'ejo twirwaneho yabisubije inyuma ahitwa Kalingi, Bidego, Gakenge na Rugezi. Aka kanya biravugwa ko hari ituze rito, ariko kandi bikavugwa neza ko twirwaneho yafashe n'izindi ngamba zikomeye zo kurinda ibitero aho bitera biturutse hose. Ubwo rero imirwano bikavugwa neza ko ishobora kuza gukomeza mu rwego rwo kwirukana bikomeye coalition, kuko twirwaneho yamaze kurambirwa ibi bitero uburyo bigabwa kenshi gashoboka muri izi axe. Murabizi ko budacya cyangwa ngo bwire batagabweho ibitero karahutaka byagiye bitana abaturage ndetse bigasenya ibikorwa remezo bikesha n'amatungo yabo. Aka kanya rero biravugwa neza ko twirwaneho yabashije kubisubiza inyuma ndetse mu buryo budasanzwe inahitanye abagera kuri 66 bo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, cyane cyane muri teritwari ya Fizi mu misozi ya Minembwe. Na hanu hamaze iminsi hagabwa ibitero haranzwe n'intambara zikomeye zishingiye ku nyungu za politike, amoko ndetse n'umutekano w'abaturage. Aha ngaha nagira amabwiza ukuri ko ibyaho bihora bikomeye cyane. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tugaruke gato mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Havuzwe urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje na naka kanya abaturage ntibarya ntibamira, abandi badashoboye kwihangana bazinze utwangushye bahungira mu bindi bice bitandukanye kure y'aho inkongi y'umuriro ndetse n'iturika rikomeye ry'ibitwaro biremere n'ibyoroheje byumvikaniye. Ubwo birumvikana ko abenshi bavuze ko ubwo nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ndetse no Burundi birumvikana bafite impungenge ku mutekano. Baravuga bati wasanga M23 yadivansinze kuri uyu mujyi. Murabizi ko nyuma y'uko intambara yakomeje guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Predo Rusizi, ingabo z'u Burundi zikagira uruhare mu izamba ry'umutekano muri biriya bice. Byavuzwe ko M23 nifata Uvira izadivansinga kuri Bujumbura. Ntibyabaye byarinze birangira M23 ire ku uyu mujyi, ariko ikikomye cyose
kuri Bujumbura bivuga ko ari M23 dore ko yidekare kavuga ko rwose uko byagenda kose uzakomeza kugaba bitero by'indege zitagera abapilote zizwi nka drone bituruka cyane cyane hariya Kisangani mu ntara ya Copo ndetse ni Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. M23 yemeye ko izagira gutya igasanga ibyo bitero aho bitera biturutse ikagaba nayo ibitero kuri ibyo bibuga by'indege bituruka hizo ndege. Ariko kandi ahangaha ibitwaro byumvikanye Bujumbura ntabwo ari ku kibuga cy'indege ndetse nta nubwo ari ibitero byagabwe na M23 nkurikije byatangajwe n'uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi Gaspari Baratuza. Yatangaje ko ngo ibyabaye bifitanye isano n'ikibazo cyabaye muri depo ubwo n'ububiko ngo bw'intwaro aho umuriro wadutse mbere yo gukurikirwa n'iturika rikomeye. Abwira itangazamakuru ko ari impanuka yabereye mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare ariko ntiyahise atangaza icyateye iyo nkongi n'ingaruka nyazo zatewe n'iyo mpanuka. Amakuru aturuka habereye ibyo bintu akavuga ko iryo turika ryumvikanye cyane mu bice byinshi by'umujyi wa Bujumbura ritera ubwoba mu baturage. Bamwe bavuga ko rero ngo bumvise urusaku rukomeye rwari ruherekejwe n'inkongi y'umuriro mwinshi wazamukaga mu kirere. Abaturage rero bagerageje mu by'ukuri cyangwa se begereye icyo kigo cya gisirikare bavuga ko habayeho guhunga mu buryo bwihuse mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'iturika ryashoboraga gukurikiraho. Nubwo ubuyobozi bw'igisirikare bwagerageje gutanga amakuru y'ibanze haracyari ibibazo byinshi bitarasobanuka neza hari mu mubare w'abaguye cyangwa se abakomeretse kuko ngo ntibabura ndetse n'ingano y'ibyangiritse mu bikoresho bya gisirikare. Hari n'amakuru avuga ko rwose inzego z'umutekano zahise zifunga aho hantu kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku mpamvu nyirizina. Iyi mpanuka rero ibaye mu gihe n'ubundi akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kugaragaramo umwuka mubi w'umutekano muke by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo aho Burundi buparticipa muri intambara aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera. Ibi rero bituma impanuka nk'iyi ifatwa nk'ishobora kugira ingaruka ku bushobozi bwa gisirikare n'imitegurire y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesengura bati mu by'ukuri inkongi mu bubiko bw'intwaro ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ububiko butujuje ibisabwa, ubushyuhe bukabije n'amakosa y'abantu cyangwa se ibibazo by'umutekano muke bishobora kuba byateje iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Icyakora kugeza ubu nta gihamya gifatika kiratangazwa ku cyaba cyahise cyihishe inyuma y'iyi mpanuka muri aka kanya. Ariko ni mu gihe iperereza rigikomeje abaturage basabwe gukomeza gutuza ndetse no gukurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guterwa n'ibi byabaye. Leta y'u Burundi nayo itegerejweho gutanga ubusobanuro n'amagingo nta kiravuga ubwo ni ibisobanuro birambuye ku by'iyi mpanuka ndetse no kugaragaza ingamba zizafatwa mu gukumira ko ibyago nk'ibi byakongera kubaho mu gihe kiri imbere. Ubwo birumvikana ko Burundi buvuze twagaruka muri studio tubabwira uko ibintu bigenze cyangwa se kuko hari nkeka ko hari ibindi bisobanuro birambuye batanga birenze kuri byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ku kijyanye n'ibiturika cyangwa se n'imirwano ikomeye cyane yumvikanye ibiturika by'ibibombe muri teritwari ya Masisi byarangiye intare za Sarambwe rwose zivunnye umwanzi zifata uduce. Aka kanya waririmba tombe ntiyaba ari kure y'ukuri. Uduce twa Mukowa ndetse na Humura twafashwe na M23 nk'uko amakuru abishimangira nyuma y'imirwano ikomeye. Agace kitwa Mukowa na Humura utu twose twabaye tombe duherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi ba M23 rero bari kutugenzura amaginga ya ndetse kuva ku cyumweru rwose habaye imirwano isiga banadufashe ariko ntibyahita biba confirmed. Akanya rero bavuga ko wazanendo na FARDC zimwe cyane muri ibi bice ndetse ko ziri kubundabunda hirya gato bitewe n'igitutu cyinshi cy'abarwanyi ba M23. Ingabo za leta ngo zasubiye inyuma ahangaha Mukowa zirayirekura ndetse zirekura na Humura bituma utuduce tugwa mu maboko y'abarwanyi ba M23 hanapfuye abagera ku 9 ku ruhande rwa coalition. Hanyuma ku rundi ruhande nkuko amakuru atugaragariza ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano abivuga, Humura ndetse na Mukowa agace nka Ngururu agace nka Rutoboko dufitwe na M23. Iyi Rutoboko ni agace kihariye cyane ko gafite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko gakoreshwa nk'ikigo cy'ibikoresho n'ingabo za leta, kari mu kaga gakomeye. Iyi Rutoboko ntago ifitwe na M23 ariko niba M23 babashije gufata Mukowa igafata Humura igafata Ngururu ndagira babwire ko aka kanya
aka gace ka Rutoboko kari mu kaga gakomeye. Aka rero kariho n'ikibuga nakwita ubwo ndabivuga gute. Amakuru atugera haragaragaza ko hari stade yitwa ngo yahangaha Rutoboko y'ingenzi cyane. Aha ngo hajya hagwa ngo hakunze kugwa indege z'akajugujugu amayerokobutsa. Izo ndege zikaziza zikazana ibikoresho ndetse n'ibiribwa byo gufasha ingabo z'iki gihugu cya Kongo ku rugamba, zikabisiga ahangaha Rutoboko. M23 ngo ifite umugambi wo gufata icyo kibuga kugira ngo iyi support y'ibikoresho ndetse n'ibiribwa byazanwaga ahangaha n'izo kajugujugu bihagarare. Birumvikana ko rero umugambi na maginga ya ukomeje. Turaza kubabwira n'aka kanya hari imipanga iri gupangwa muri ibi bice, turakomeza kugenda dukurikirana buri kimwe. Muri Warikane akse ya Kalonge ndetse na Kalembe nuturere duherereye ku mupaka wa Masisi na Warikane muri Nokivu, kuva ku cyumweru imiryango myinshi yarahunze yageze muri utu duce. Murambabarira, ihunga imirwano yabereye ahitwa Ihura mu gace ka Kisimba muri teritwari ya Warikane hagati ya M23 na Wazalendo. Ibirwano yabereye Ihura kuva ku cyumweru yasize abaturage bahungiye muri Kalembe na Kalonge muri teritwari ya Warikane. Bikavugwa neza ko na maginga ya umutekano ukomeje kuba iyanga. Ibirwano yongereye cyane ku yindi yari iherutse kubera muri izi axe za Mpeti na Minjenje. Mu by'ukuri murambabarira, uku kuhunga kw'abo baturage bahungiye Kalonge na Kalembe baturutse muri izi axe za Ihura zabereye imirwano ku cyumweru kuva mu cyumweru gishize. Imiryango yabaye myinshi kuko yongereye cyane ku yindi yaturutse muri axe za Kisimba, bahungira mu bice bya Minjenje na Malemo. Ndetse aka kanya rajya nkubwire ko abaturage hari kwibazwa iby'imibereho yabo. Abenshi ngo bari mu mashuri, abandi ngo bari mu miryango itandukanye. Birakomeye cyane, abariyo harasabwa ubutabazi ngo bubahabwe cyangwa se bagezweho mu buryo bwihuse cyane. Bitari ibyo abaturage barapfa barashira. Ahangaha abahunze imirwano bari mu kaga gakomeye. Hanyuma muri teritwari ya Shabunda, Wazalendo 2 bishwe, abandi 8 bafatwa matekwa ni nyuma yo kurasana na FRC. Bikavuga ko nibura 2 b'Abazalendo umutwe wa Sisa wabiciwe mu mirwano, mu gihe abandi 8 bafashwe miri ku munsi w'ejo. Ni mu bitero byabaye mu gitondo, kuva mu gitondo cyo ku cyumweru. Birumvikana tariki 29 byari ku cyumweru. Anga Shabunda imidugaro ni yose muri Shabunda centre. Suko M23 uri kurwana na FARDC, ahubwo ngo Wazalendo na FARDC bari kwesuranira ubwabo muri izo axe. Bikavugwa neza ko rero iyo mirwano hagati ya FARDC na Wazalendo yadutse nkuko amakuru abigaragaza neza. Ngo iyi mirwano yadutse ubwo ingabo za Kongo FARDC zageragezaga kwambura intwaro umwe mu bayobozi ba Wazalendo witwa ngo ni Muswahili, wari kumwe n'abayoboye bashinjwaga guhohotera abaturage bo muri izo axe. Uwitwa Isaac Kalunga ni perezida wa societe civile muri Shabunda, avuga ko FARDC ifatanyije nabo bamwe mu Bazalendo bindahemuka bagiye kwambura intwaro uwo wita Generali Muswahili ugira ni autoproclamé. Mukurasa cyangwa se mukurasana kwabaye, abarwanyi be 2 bahise bapfa, naho we hamwe n'abandi 8 barafatwa. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora 2 muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo yitwa Jeremy Meya Givien, avuga ko igikorwa cyakozwe mu buryo bw'umwuga kigamije gufata umwe mu bayobozi umwe mu bagizi ba nabi biyita Wazalendo mu buryo butari bwo. Avuga ko uyu mutwe wa Amisi Sisawa uzwi ku izina rya Muswahili wakoreraga ibikorwa by'urugomo mu gace ka Kitete, harimo gusahura abaturage, kubambura ibyabo, kubakubita, kubategeka gukora imirimo y'agahato cyane cyane mu birombe n'ibindi bitandukanye. Yongeraho ko kandi ku itariki 26 Werurwe uwo mutwe wagabye igitero ku itsinda ry'abayobozi b'intara bari bayobowe na Minisitiri w'Ubutabera wa Kivu y'Epfo Ishabunda, bashaka kuburizamo iperereza ryari rigiye gukorwa. Ubwo rero amakuru ava aho byabereye akavuga ko abo bafashwe bagiye gushyikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakekwaho. Aha ni muri Shabunda, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero avuga ko habaye imirwano hagati ya M23 na FARDC, bari kuri ibyabaye ni ukwesurana hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo.
byasize umwe mu bayobozi b'abazalendo anafashwe mpiri n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Havuzwe amakuru akomeye cyane ejo bundi mu minsi yashize ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kongera guhabwa ubufasha n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari byavuzwe mbere gato ko FARDC yari yahagarikiwe ubufasha habwaga na Amerika kuva mu myaka ya 2010. Hashize imyaka 16 FARDC idahabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose, yaba uziguye cyangwa se ubutaziguye na guverinoma cyangwa se n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho FARDC inkunga ndetse n'ubufasha habwaga n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagarize bikomojwe cyangwa se bikomotse ku kuba izi ngabo za Kongo zarashinjwaga zari ziri ku rutonde rw'ingabo zishinjwa cyangwa se zashinjwaga gukoresha abana bato mu gisirikare nk'uko biteganywa n'ubundi n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Bivuga ko ngo gukoresha abana mu gisirikare bifatwa nk'icyaha cy'intambara kurenga ku mategeko ya Amerika. Kubera iri tegeko rero ngo ingabo za Amerika zari zarahagaze gukorana byuzuye na FARDC. Ariko haje kuvugwa amakuru yuko hahindutse iki cyemezo cyo gukomeza kwima ubufasha FARDC cyaje guhindurwa. Hanyuma bikavugwa neza ko Washington iri tayari gufasha FARDC gutera indi ntambwe igaragara mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare. Ngo FARDC ntikibikora, ngo niyo mpamvu igomba kongera guhabwa ubu bufasha kuko isigaye yubahiriza amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni icyemezo kandi cyaje cyemeza ni ibyo iki cyemezo cyemeza ngo ni uruhushya ingabo za Amerika zishobora kongera guhugura FARDC, zishobora no gufasha ngo mu kongerera FARDC ubushobozi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Ni icyemezo cyatangajwe rero ku mugaragaro na Federal Register, ikinyamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitanga ibyemezo bya leta cyangwa se gitangaza ibyemezo bya leta. Bikavugwa ko hazibandwa cyane ku ruhushya rw'igihe gito, ariko ngo ni ngombwa kumenya ko uru ruhushya rutuzuye ngo kandi ari urw'igihe gito. Amerika rero ngo izakomeza gushyiraho imipaka ku kugurisha FARDC intwaro zimwe na zimwe kugeza igihe izabona izindi mpinduka zikomeye mu gukuraho burundu ikibazo cy'abana bakoreshwa mu gisirikare. Ubwo rero ngo uburyo FARDC izakomeza kwitwara yubahiriza iri tegeko ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act, rwose ngo nibyo bizatuma Amerika ikomeza kugenda ikaza cyangwa se yongera ubufasha iha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwo ariko Tshisekedi nawe azasubya amavuga ati muhumure, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kumfasha kubaka igisirikare kitajegajega cyangwa se gikomeye cyane kigomba guhangana n'umwanzi uwo ari we wese aho yatera turutse hose. Abivuga muri ubu buryo. Ni perezida w'iki gihugu cya Kongo yakomoje ku bufasha ngo igihugu cye kigiye guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubaka igisirikare gikomeye. Ibi yabivugiye mu mpera z'icyumweru gishize hariya Ibandundu, aho yagiranaga ibiganiro n'abatwari gakondo bo muri ntara ya Kuri. Akomoza ku masezerano igihugu cye giherutse gusinya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yerekeye cyane ubucukuzi bwo mu by'agaciro. Tshisekedi akavuga ko mu byo masezerano azafasha Kongo harimo no kubaka igisirikare gikomeye. Abwira abatwari gakondo ati ikintu cyiza ngira ngo mbabwire ni icyerekeye igihugu cyacu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bufatanye ni ikintu cy'igiciro. Mubwire abaturage bacu ko ubu bufatanye bugiye kudufasha gushyira iherezo ku kajagari kose kari muri Kongo. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Uyu ni Perezida Tshisekedi abwira abatwari gakondo hariya mu ntara ya Kuri. Tshisekedi avuga ko abanyamerika bari mu nzira zo kujya gushora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha akazi abaturage ba kiriya gihugu. Ati abanyamerika bazazana n'amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo, bagiye kubaka imihanda, bashinge sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi. Ati rero ubuzima bw'abana bacu buhinduke. Uyu ni Tshisekedi wanasabye abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo yababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage.
uyu mugabo kandi yari yagaragaje ko ngo abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri muri iki gihugu ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo. Gusa avuga ko ibyifuzo byabo biri mu nzira zo guhinduka amateka, ko biri mu nzira yo kudashoboka rwose. Ngibi byatangajwe na Tshisekedi. Iyi support leta zunze ubumwe za Amerika zigiye guha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ije mu gihe Amerika iri mu buhuza, iri mu gikorwa cyo guhuza ibihugu byombi bishyamiranye, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero bacitse urondogoro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, baribaza batese ubundi ibintu bya Amerika bigenze bite, ninde utumye Amerika ihinduka kakanya isa n'ihindutse ruvumwa ku ruhando mpuzamahanga, bitewe nuko nk'ubwo ngubwo ijya gufasha FARDC gukora kubaka igisirikare gikomeye, ariko si igisirikare ko gisabwa ko Kongo isabwa kurekera kurwana cyangwa se kurwanya umutwe wa FDLR ikawurandura, hakabaho amahoro mu karere. Iki gisirikare kizaba gihabwa ubukana bw'iki ko bisa nk'aho intambara bibaye ngombwa ko aya masezerano hagarika iyi ntambara yakubahirizwa, ko bigaragara ko nta kindi cyaba gisigaye cyangwa se cyaba gisabwa. Ubwo rero benshi bakibaza batese niba leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gushyigikira Kongo mu kubaka igisirikare gikomeye kandi bazi iby'igisirikare kirimo gukora, by'umwihariko biri priorite ari ukurwana, kurasana no gucura imigambi mibi ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, Amerika izafatwa ite n'u Rwanda kandi iri gukora ibikorwa by'ubuhuza buhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington mwibuke ko iri mu buhuza hagati y'impande zombi, ariko kandi igasa n'iyongorera Doha byinshi by'ingenzi bikwiye kugenderwaho kugira ngo amasezerano ya Doha nayo ashyirwe mu bikorwa, ariko na Geneve mu Busuwisi. Ahangaha reka mbonereho no kuza kubabwira dosiye ya Geneve na Washington n'uburyo ibyayo bimeze. Nuko ngo dosiye ya M23 ntiyahinduriwe umujyi, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo, ndetse Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 yagiye yica mu nzira zigoranye cyane za Afurika, aho yasangaga hari ibihugu bifitemo inyungu, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego byagombaga kugeraho. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na M23, hanyuma Washington yo iba ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Geneve rero ikaba ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku baturage b'abasivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abenshi bakibaza batese niba Washington ariho hacurirwa iby'aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, hakaba hatangarijwe ibyemezo byo kugira gute, cyangwa se ari kuvugwa amakuru yuko Washington igiye gushyigikira igisirikare cya Kongo, byaba bisobanuye iki ko amasezerano yaba acumbagiye birumvikana. Ubwo n'ubufasha Amerika igiye guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi murabizi ko iki gihugu nk'uko natangiye mbabwira si cyo gusa, ahubwo n'Ubufaransa bwakomeje gukorera mu ngata FARDC buyifasha mu bintu bigiye bitandukanye. Mu minsi yashize hagati muri uku kwezi twabwiye ko ingabo z'Ubufaransa zamaze kugera muri Kongo. Amakuru atugeraho tubabwira ko rwose ingabo z'Ubufaransa zimaze iminsi ikisangani ngo ziteguraga kwinjira mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Icyo gihe byavuzwe bivugirwa kimwe n'iby'ingabo za Angola zari zohereje abasirikare badasanzwe ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi binjirana n'intwaro zikomeye cyane zirimo drone n'indege z'intambara. Ibyumvikana ko rero coalition ubwo ni FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB, hiyongereho n'ingabo za Angola n'abacanco birumvikana, Abafaransa ngiye kukubwira ibyabo, ndetse na Afrika y'Epfo bivuga ko iri muri gahunda yo kohereza izindi ngabo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa ibyabwo nabyo bigira gutya biratumbagira cyane. Muzi ko ejo mu minsi yashize ubwo M23 yarasaga ku kibuga cy'indege cya Bangboka hariya mu ntara ya Chopo ikisangani, hagaragaye nyuma y'iminsi nk'itatu gusa abasirikare b'Abafaransa bagiye ku mirongo y'urugamba, cyangwa se byavuzwe ko ngo bari biteguye kwinjira ku mirongo y'urugamba ngo barwanye M23 ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ayo mafoto kuko abasirikare bari baje mu buryo bw'ibanga, amafoto barafashwe bijya hanze biradogera. Ubufaransa bita bwamagana kure ibyo kwinjira mu ntambara, ahubwo ko bwaje gusubukura ubufasha bwahaga igisirikare cya Kongo mu bijyanye n'imyitozo ya gisirikare ndetse no guhugura ingabo za Felix Tshisekedi ngo zijye zirwanaho aho
rukomeye. Aka kanya ndagira ngo mbabwire ko hari amahugurwa cyangwa se hari imyitozo yo kurwanira mu ishyamba izi ngabo z'Ubufaransa zahaga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse koko ni nyuma y'iminsi 21 y'imyitozo ikarishye abasirikare 715 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwanira mu mashyamba bahabwaga n'ingabo z'Ubufaransa. Umuhango wo gusoza imyitozo wabereye mu kigo cya gisirikare cya Bahuma ku munsi w'ejo. Imyitozo yibanze cyane ku kwigisha amayeri yo kurwanira mu ishyamba rwagati, ngo ni intambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikare hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubufaransa. Intego y'imyitozo ngo yari ukongerera ingabo za FARDC ubushobozi bwo kurwanira mu mashyamba, ari nayo yagize ibice byinshi by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi cyavuzwe ku Bufaransa, iyi myitozo ngo irerekana ubushake bushya bwo gukorana na FARDC cyane cyane ku bijyanye no kongerera ubushobozi imitwe ya gisirikare idasanzwe nka brigade y'intambara yo mu ishyamba. Hanyuma iyi myitozo kandi yatanzwe mu gihe mu burasirazuba bw'igihugu leta ihanganye n'imitwe twaje intwari itandukanye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubufaransa ko butanga imyitozo nk'iyi nayo bikavugwa ko bufite n'ingabo ziri kwinjira ku mirongo y'urugamba ndetse zakunze kugaragara hariya Ibaraka minsi yashize. Ibyo nabyo bikagaragaza ibimenyetso simusiga by'uko Ubufaransa buri guha ubufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko biteguye kwinjira mu ntambara mu buryo wenda bwa bwihishwa, ariko igisirikare cy'Ubufaransa kikisanga rwose kiri gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Ntabwo twakwirengagiza ko Ububirigi nabwo buri muri iyi ntambara. Murabizi ko Ububirigi bufite ingabo nyinshi hariya muri burasirazuba bwa Kongo, Kindu muri Maniema. Inyinshi zakunze kurwanira Warikare, zagiye zinaraswa niho zakoresherezaga amadrone. Jean-Louis Frander wavuzweho cyane wiciwe hariya muri Warikare, twamugarutseho. Ibi ni ibindi byagaragaje ko mu by'ukuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo ishyigikiwe n'ab'uruhu rwera barangajwe imbere n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi, birumvikana bahangana cyangwa se bashyigikira FARDC mu majyanamaza. Ubwo rero tukibaza tutese igihugu cy'Ubufaransa kwitakuma nka Perezida Macron akavuga ati hafungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, habizi ko ababereye sebuja bamwe bari mu burasirazuba bw'icyo gihugu, kandi ko bari ku ruhande rw'ingabo za leta cyangwa se guverinoma ishinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abenshi bakibaza ati se niki M23 yaheraho yumva ubusabe bw'umuperezida nk'uwo nguwo. Ahangaha rero bakavuga bati uyu mutwe ushobora kuba nawo uba ufite amakuru, kandi ko impamvu udahubukira kwemera ibyo usabwa n'amahanga ni impamvu ibitanga n'ururo. Hanyuma reka twinjire mu bijyanye n'amasezerano. Murumva igisirikare cya Kongo kiri ahangaha kiri gusa nkaho gishaka ko byanze bikunze hazabaho gutya kitanzitse ngo kikwisubiza ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se birashoboka? Ese ubufasha bw'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gisirikare cya Kongo hari icyo buza kungura izi ngabo? Ubwo bifatanyije n'abo Banyangola, abo Babirigi n'abo bacancuro batandukanye baba Blackwater, bizatanga iki ku mirongo y'urugamba? Munyemere dukomeze duhane ibitekerezo kuri iyi nkuru. Hanyuma reka dukomoze noneho ku bijyanye n'aya masezerano. Ndashaka tubyinjiramo neza gatano ku kandi mukamenya imva n'imvano, cyangwa se mukamenya aho ibintu byerekera, mukamenya gutandukanya iby'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukamenya itandukaniro hagati yayo ndetse n'amasezerano ya Doha muri Qatar, n'aha Geneve hagezweho cyane ni mu Busuwisi. Reka tubikomozeho turebera hamwe by'umwihariko twinjira mu mizi y'igi dosiye ya M23 itarahinduriwe umujyi ahubwo igahindurirwa imiterere yayo, dore ko Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa na M23. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 yagiye yica mu nzira zigoranye cyane za Afurika, aho yasangaga rwose hari ibihugu bifite inyungu, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego yabyo. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington iba hacukurirwa amasezerano cyangwa se ahacurirwa, reka mbivuga gutyo, ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Geneve yo ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politiki.
mu by'ukuri uribaza utese ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya M23. Doha iracyari isingiro ry'ibiganiro bya politike, nicyo nagira ngo nkumenyeshe. Nago kuba ejo bundi umumeya w'umujyi wa Goma yaravuze ati tuhanze amaso ibiganiro bya Geneve bisobanuye ko bateye umugongo ibiganiro bya Doha. Umunyariko ndetse no mu bikorwa, Doha iracyari izingiro rya politiki iganisha ku masezerano ya Burundi muri Katari. Rero niho hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange yo ku 15 gushyingo umwaka ushize hagati ya Kongo na M23, yatanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu by'ukuri washimiye ku mugaragaro iyi nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Katari ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Umuryango rero wabibumbye i Geneve wemeye mu ntangiriro z'Agashyantare ko Katari ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Kongo na M23, ni mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politike, birumvikana cyane kandi biracyafitiwe icyizere. Ni mu gihe ariko Kinshasa yo na M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara, Katari ngo izakomeza kuba umuyobozi w'inzira itaziguye y'ibiganiro. I Doha ho niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho, politike n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano no gutahuka kw'abakuwe mu byabo ndetse n'ahazaza ha Alliance Fleuve Congo M23. I Washington niho rero hakaba izingiro mu kibazo nyamukuru, kuko nk'ubwo nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Dipolomasi ya Amerika ikazakomeza kuzuzanya n'iya Katari, kuko amasezerano ya Washington ngo agomba kuzuzanya n'azava i Doha muri Katari, birumvikana cyane. Gusa ibihano Washington ishyira ku Rwanda murabizi, ejo bundi hahanwe abajenerali bane mu ngabo z'u Rwanda barimo General Mubaraka Muganga, General Vincent Nyakarundi, General Rukika Rusisi n'abandi, ariko ndetse na RDF nk'urwego birumvikana. Ariko ibihano Washington ikomeje gushyira ku Rwanda kenshi bikagaragaza ko idashyize imbere gutekereza kabiri ku masezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo ko ishyize imbere ko mu by'ukuri aya masezerano yashyirwamo igitutu cyangwa se yashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha rero niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro, aho Doha nakubwira ko iraganira mu gihe Washington ihatira, hanyuma Katari ifungura umwanya w'ibiganiro, Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano, birumvikana cyane. Mu kibazo kigoye rero nk'icyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari uburyo bugomba kubikora. Ubu bushobozi bwo gukoresha igitugu akenshi Washington ibonamo uburemere buruta bw'urubanza ubwabwo, ahubwo noneho nubwo iyi nzira nanone nayo idatanga umusaruro urambye. I Geneve rero ari naho abenshi bakomeje kwibaza ibyaho. Ahangaha ntago Geneve ije ngo yiburizemo ibya Doha cyangwa se isimbure Doha, ariko ni ahantu ho gukemurira amakimbirane nk'uko ahanga bigaragazwa, kuko ngo kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara M23 bituma bamwe bumva ko habayeho impinduka mu mishyikirano. Siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politike. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemurira amakimbirane hibanda ku butabazi ku rwego rwa tekinike ndetse no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Geneve ikaba izobereye muri diplomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwa muntu, inzego za Loni, imiryango itegamiye kuri leta, kurengera abasivile, ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba rero Loni i Geneve ikurikiranira hafi ibibazo kandi igashima intambwe yatewe i Doha mu gihe igaragaza ko umutekano ukomeje guhinduka, bigaragaza mu by'ukuri ko uyu munsi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'inkemurampaka mu bya politike. Hanyuma ni muri ubu buryo rero Geneve ntabwo ifata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politike. Iyo ibiganiro bya politiki bihagaze cyangwa se bigoranye, hafungurwa inzira za tekinike kugira ngo haboneke ibisubizo by'ingenzi kandi birambye. Urugero ni nko gutuma ubutabazi bugera ku bakennye cyangwa se ku babukeneye,
no kurinda abasivile ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi rero bikunze kubaho iyo ibiganiro birambiranye abunzi bagashaka uburyo bundi bwo kurengera abaturage mu buryo bwabo. Rero mwanzuro nuko nkuko nguko uko nabivuga mu by'ukuri umwanzuro nuko ku ngingo y'uyoboye ibiganiro bigaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politike. Washington ikaba nk'umusifuzi ushyira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha ifasha mu rwego rwa tekinike ndetse n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka. Icyo nicyo nakubwira cyangwa se naryo tandukaniro riri hagati aho ngaho muri ayo masezerano Geneve, Doha ndetse na Washington. Nizere ko buri wese rero bashije kubyumva neza 5-5. Hanyuma ubwo reka twinjire muri iki kibazo cy'umutwe wa FDLR. Ejo twabwiraga ko FARDC yafashe icyemezo gikomeye cyo gutangiza operation yo kurandura FDLR, umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ariko kandi hari yashize imyaka myinshi u Rwanda rugaragaza ko uyu mutwe ukorera mu mashyamba yo murasirazuba bwa Kongo, akaba ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu kubera ibitero wagiye ugaba mu bice binyuranye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu. Ubwo rero ingabo za Kongo zatangaje ko zigiye gutangira kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abarimo bakoze jenoside yakorewe abatutsi 94, mu by'ukuri nko kugaragaza ko batangiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano ngira ngo murabizi ko ejo bundi tariki 12 byari byavuzweho ko rwose agomba gushyirwa mu bikorwa kuko intumwa zangiye gusubukura ibiganiro z'ibihugu byombi zerekeje Washington ziganira kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashimangiwe n'amasinya y'abaperezida b'ibihugu u Rwanda na Kongo. Perezida Kagame na Tshisekedi i Washington DC kwa Trump yasinywe tariki 4 Ukuboza 2025. Icyo gihe rero umutwe wa FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse wanakwirakwije mu karere hose uvuga ko ngo ushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko kandi amasezerano ya Washington arasaba irandurwa ry'uyu mutwe. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo nka CONOPS iri masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byashyizeho umukono i Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR. Birumvikana cyane. Noneho rero reka turebera hamwe impamvu nyamukuru uyu mutwe ugomba no gusenywa. Turebera hamwe akari mu nda y'iyi FDLR n'impamvu atari umutwe wo gukerensa. Uyu ni umutwe wa genocideri mw'abantu mwe, tubivuga kenshi. Uyu mutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ukorerayo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari ubuhamya bwinshi bw'abaye muri uyu mutwe bagenda batanga, abagiye batabarwa bari barashimuswe n'uyu mutwe bari kwitahira, bagiye babituganirizaho 5-5. Ikosa rya mbere rero rikorwa n'abatekereza cyangwa se n'abatekereza gutya ko uyu mutwe rwose ari umutwe usanzwe, ni ukwirengagiza ko FDLR yubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, kwango ukagirwa n'abahezanguni. Uyu ni umutwe ugizwe n'abahezanguni. Kuri iyi mitekerereze banakomeje koreka uburasirazuba bwa Kongo ari nako bashaka kototera u Rwanda. Ngira ngo murabizi uyu mutwe uracyari mu bihano wafatiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko kandi ntibibuza gukomeza kuvuna umuheha ukongezwa undi mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka ikaba ihise indi gataha, ndetse raporo zitandukanye zigaragaza ko atari rimwe cyangwa kabiri uyu mutwe ukingirwa ikibaba ukanahabwa inkunga z'uburyo bunyuranye, haba mu bya politike, igisirikare ndetse n'ibikoresho byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye. Abayobozi ba Kongo bagiye barangwa kenshi no kuvuga ko FDLR itagifite imbaraga kandi igizwe gusa n'abantu bashaje bahunze ubutabera, ariko uko siko kuri. Uyu mutwe uracyahagaze bwuma, haba mu bikorwa bya politiki, mu bya gisirikare ndetse no mu ngengabitekerezo yayo, dore ko rero ni ibintu byongeye kwigaragaza cyane muri iki kibazo kimaze igihe hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Ubwo rero raporo y'impuguke cyangwa se raporo z'impuguke z'umuryango w'ibungezo muri 2024 na 2025 zagiye zigaragaza mu by'ukuri ibintu bitandukanye. Zagaragaje ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwakoresheje imitwe ya Wazalendo na FDLR nk'ingabo zunganiriza leta mu kurwanya M23. Ibyo byonyine rero byakagombye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku basirikare
murambabarira byakagombye gukuraho urujijo ndetse byagakumbye gukuraho burundu imvugo n'urujijo kuba gishaka kugaragaza FDLR nk'umutwe wo mu mateka gusa. Buri wese ni bandi bayoboye FDLR kuri ubu, reka mbabwire buri muyobozi amazina ye n'amateka ye n'amaparita ayoboye, mwumva uburyo aho uyu mutwe nubakize mu buryo bukomeye. Turahera ku ruhembe n'abagiye bafanda babibutsa. Ku ruhembe rwa FDLR muri iki gihe aka kanya tuvugana habarizwa Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Muri, akaba ari perezida w'uyu mutwe. Yavutse muri 46 mu mwaka wa 1946 mu karere ka Musanze niho yavukiye, ni mu burengerazuba mu majyepfo mu majyaruguru y'u Rwanda. Amakuru agaragaza ko mu by'ukuri ubu abarizwa mu gace ka Hembe, ni muri groupe ya Bashari Mokoto ho muri Masisi imurasirazuba bwa Kongo. Uyu yafatiwe ibihano na kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko niwe muyobozi wa FDLR. Uyu niwe Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Muri, akaba perezida w'uyu mutwe. Ni mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 Iyamuremye cyangwa se Muri yari afite ipeti rya majoro, aho yayoboraga bata yishinzwe imodoka, ibyombo n'amaradiyo n'ibindi bikoresho bya gisirikare, aho ingabo ze zabarizwaga muri Camp Kanombe ndetse na Camp Kigali. Kuba akiri muyobozi cyangwa se ku buyobozi bwa FDLR bikagaragaza ukuri kugoye kwemera, kuko uyu mutwe ugikuriwe n'abantu bafite amateka yubakiye ku ikorwa rya jenoside. Afite abo bakorana nabo mu buryo buhoraho bashinzwe cyangwa se bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya politike n'ibya gisirikare. Muri bo harimo Moyizi Zabaye ukomoka i Gisenyi mu karere ka Rubavu. Kuri ubu uyu ashinzwe ububanyi n'amahanga, kandi bivuga ko we azaba abarizwa hariya Ihembe muri Bashari Mokoto. Uyu nawe ni hari. Undi uri muyobozi bakuru ba FDLR ni Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo uko ishatse, ushinzwe umutekano. Amateka rero akagaragaza ko uyu nguyu Busogo uyu musirikare Busogo cyangwa se mu FDLR Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo uko ishatse, ushinzwe umutekano, yavukiye i Nyakinama mu mwaka wa 1963. Ubu ni mu karere ka Musanze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yari Lieutenant kandi yakoraga nk'umujandarume i Gisenyi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'iterabwoba ni Augustin Maniragaba uzwi cyane nka Kile Ngoma, akaba ari undi muntu ukomeye cyane muri uwo mutwe. Nawe akaba bivuga ko habarizwa Hembe, akomoka Inyamutera ni muri Ruhengeri, kandi yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare muri 1994. Rero yakoraga nk'umwarimu mu murenge wa Mataba, ni muri komine ya Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri. Maniragaba yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya FDLR, afite aho ahuriye na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi muri 1996, aho yabacumbikiraga iwe, nyuma aza kwinjira muri Alil, umutwe waje guhinduka FDLR. Ni umutwe ugizwe hanini nawo ni umutwe mu by'ukuri uteye impungenge cyane cyangwa uteje impungenge cyane umutekano w'u Rwanda. Hanyuma ikindi twavuga, FDLR ishamikiyeho n'umutwe w'abiyise ngo ni Force Combattante, abacunguzi bitwa ngo ni FOCA, bayoborwa na Major General uyu Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega cyangwa se General Omega, yitwa Omega Nzer Israel, aya ni amazina ye. Yavutse muri 1964 mu cyahoze ari Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Bikavugwa ko atuye mu ishyamba rya Kirama mu gace ka Karushishe muri groupe ya Mutanda muri Rucuru, ahari muri Nokivu. Mu gihe cya jenoside yari Lieutenant mu ngabo zaho zari za FARL zaje kuba urutirigongo rwa FDLR, nyuma yo gutsindwa zigahungira muri Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri Mata mu mwaka wa 1994 Ntawunguka yayoboye batayo 1994 mu Mutara mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ibirindiro bye byari muri komine ya Muvumba, ahazwi cyane rero mu by'ukuri azwi nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi bafite ubunararibonye muri FDLR. Nubwo umuryango we ubayeho mu mahoro n'ubwisanzure mu Rwanda, Ntawunguka yanze gutaha, avuga ko adateze kugaruka ngo kugeza igihe nta mututsi n'umwe uzaba urusigayemo.
Ibi rero si amagambo gusa y'uruhezanguni, ahubwo ni igihamya y'ingengabitekerezo ya jenoside igikomeje kuyobora uyu mutwe. Ntahunguka kandi ni umwe mu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare muri uyu mutwe, ko yize mu ishuri rikuru rya gisirikare École Supérieure Militaire, kandi ahabwa imyitozo mu Misiri, mu Bugereki ndetse no mu Bufaransa, hose harimo amasomo yo gutwara indege yagiye ahabwa. Ibi rero bikagaragaza ko FDLR atari umutwe ufite cyangwa se udafite ubumenyi cyangwa se wavutse ku bw'impanuka, ahubwo uyobowe n'abantu bafite ubumenyi buhambaye cyane mu bya gisirikare. Yungirijwe kandi na Major General uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka niyo cyangwa Tadieu, naryo nirye yitwa Tadieu Mugisha ku rundi ruhande, ndetse birumvikana ko uyu nawe ahuje amateka na mugenzi w'uyu nguyu nakubwiraga haruguru, ari we mu by'ukuri Ntahunguka Pacifique uzwi nka Omega. Hanyuma we yavukiye uyu nguyu uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka, we yavukiye ahitwa Bushikiri, ni mu murenge wa Murambi muri 1937, ubu uri mu karere ka Gicumbi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari liyetona, ariko yari hanze y'u Rwanda mu mahugurwa ya gisirikare mu Bufaransa. Nk'uko bimeze kuri Ntahunguka, yize mu ishuri rikuru rya gisirikare kandi inyuma akomereza amasomo mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi. Nawe ni umuhanga cyane, yize ibya gisirikare mu mahanga. Uzaba akiriho n'umwe mu bayobozi bakuru ba mu bya gisirikare bakora umunsi ku wundi muri uriya mutwe. Kuvaho M23 rero mu by'ukuri yongeye kubura imirwano, uyu yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye hirya no hino, ndetse no kwitabira inama z'abayobozi, kandi agakorana bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'imitwe bakorana. Umuyobozi ushinzwe ubutasi muri FDLR uzwi nka G2 ni Brigadier General Uwimbabazi Sebastien uzwi nka Kimenyi Gilbert Nyembo. Muri Kanama 2023 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwe mu ntambara n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari Lieutenant Colonel muri gendarme, yari Lieutenant Colonel muri gendarmerie y'u Rwanda i Rwamagana. Abanyamategeko rero benshi bagaragaje uruhare rwa gendarmerie muri jenoside yakorewe abatutsi. Hagati y'Amata na Nyakanga muri 1994, mu gihe abasirikare ba FARC barwanaga na RPA, gendarmerie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ubwicanyi, harimo kwica abatutsi babaga bateraniye mu nyubako rusange ndetse n'ahandi, nyuma yo kuhatumirwa n'abayobozi. Hagati y'Amata na Nyakanga 1994, mu gihe abasirikare ba ex-FARC barwanaga na RPA, ndabisubiramo, gendarmerie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ubwicanyi, harimo kwica abatutsi babaga bateraniye mu nyubako rusange n'ahandi, nyuma yo kuhatumirwa n'abayobozi. Hanyuma rero ibi bikagaragaza isano iri hagati y'abakoze jenoside n'abakomeje gushyigikira FDLR. Uyu mutwe kandi ufite ishuri rya gisirikare riyobowe na Brigadier General Hatimana Bernard uzwi nka Mutunzi Forodowari Manzi. Hagati ya 2008 na 2009 yarashinzwe imikorere y'abakozi muri FDLR FOCA, nkuko nababwiye ni Force Combattante abacunguzi. Kuri ubu rero bivuga ko atuye muri Masisi, muri territoire ya Masisi, hani muri Nokivu. Yavukiye mu Ruhengeri muri 1935, ni muri commune ya Mukingo, ndetse yayoboye kompanyi muri batayo ya gatatu yari izwi nka Mumba OPS Mutara mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Undi muyobozi amakuru vuga ko ari muri FDLR ndetse mukuru ni Brigadier General Rishirabake Bernard uzwi nka Shima Dodo Serge. Uyu ni Shima Dodo Serge, aho akora nk'umushinjacyaha mu bya gisirikare muri FDLR. Inshingano ye igaragaza ko FDLR atari umutwe usanzwe uri mu mashyamba gusa, ahubwo ko ari umutwe ntabwo ari umutwe usanzwe gusa, ahubwo ifite inzego zikomeye ndetse zimeze nk'iz'igihugu: ubuyobozi, imyitozo, ubutasi, ibikorwa bya politike ndetse n'ubucamanza bwawo muri rusange. Uyu ni umutwe udasanzwe rero w'ingabo n'abakomando ngiye kubabwira ibyawo. Mu bakomando bazwi cyane muri FDLR harimo Lieutenant Colonel Rurakabije Pierre Celestin uzwi nka Samba Guillaume, uyoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe witwa ngo ni CRAP, ni Commando de Recherche et d'Action et Profonde. Rurakabije ari ku rutonde rw'abantu bane
bafatiwe ibihano mpuzamahanga kubera uruhare rwe mu guteza urugomo n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Hari kandi Colonel Kubwayo Gustave uzwi nka Sirikofe Modeste uyoboye ibikorwa bizwi nka Sinayi mu bice byinshi bya Rucuru ndetse n'ahitwa nka ubwo ni muri Rucuru ahitwa ngo ni Kahumiro, Kazaroho, Katanda ndetse na Manyamoto. Undi ni Colonel Ndatu Horaho Oreste ukoresha amazina nka Uwikunda Oreste cyangwa se Isa Pierre ayoboye cyitwa ngo ni Kanani Jericho hamwe na hafatwa nk'ikicaro gikuru cya FDLR. Hanyuma yavukiye ahitwa Rutobwe muri 70 ndetse yari umwarimu w'amashuri yisumbuye mbere yo kwinjira mu mitwe yitwara gisirikare muri 94. Yitabiriye imyitozo ya gisirikare yahabwaga intera hamwe yo gukoresha intwaro hagabijwe kwica abatutsi muri jenoside. FDLR ni umutwe ukomeye cyane. Si umutwe woroshye cyane udafite intego, ni umutwe utsimbaraye kugenga bitekerezo yawo kandi ukora haba mu buryo bwa politiki n'ubwa gisirikare. Ufite ubutasi, utanga imyitozo ndetse ufite ubuyobozi burimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Hanyuma kuvuga ko FDL idafite ingufu cyangwa se ko idateje akaga no guhakana ukuri. Kurandura uyu mutwe bisabwa cyangwa se bisaba ubufatanye bukomeye bw'ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Gukoresha ingufu za gisirikare gusa ntibihagije. FDL kandi ni igihamya cy'uko ingengabitekerezo ya jenoside ikiriho mu karere k'ibiyaga bigari, kuba igikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo rero no kwibasira abatutsi b'abanyekongo, bigaragaza ko ingengabitekerezo yateye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 itigeze ishira. Hanyuma rero yarakuze irimukanwa kandi yongera kwisuganya bushya, kandi mu burasirazuba bwa Kongo niho iracyariho kandi hari ababiri inyuma ari nabo boko bibazwa. Reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru.